jungune fibro season part ka result ka bade jong ka UB category ke jingam re hapo fast MFP moyong ka bade minta kasi laitrik Januari laitrik Februari arjarsan abaklang te ka bade jong ka UB category te minta kasi ki bayo extend dan do drup khandai ngode ai ki babun tam ha ka UB category ki blada mare ka de ki bayo extend ka de minta kasi drup khandai ngod barok ki bayo excellent barok ki won mare ki don syajar ngud ner babun ki bapas nyos pa nyos prangut bat ki bafil ars pa arngut barok te sa check him api kita ki candidate ki bayo excellent kumba drup khandai ngudi ai ka result syapo